i lana tausinga, i langa puipuinga, i le soifua ma le ola, ta matina matutua o le tātou e kālesia. A o le talo, ia mana tua pe i lātou ia tātou talosanga, ia ai maise lava le tātou tapua inga i le nei tae au. I lo ua ava tele ma lo u whaaloalo, whaafitai. Tato ipo matalo i le tua. E paia, e mamanu, e sili ese, e mamana la ufio le tua. E tamara le anu ma le nganga sa. E paia la ufio, awa o lo mātou tupu, o longa mara, e te mātuta ma e whātasi ai lau whanau, i lou a inga, i le au tā wai i lau tua. Pāheta i tēle le tua i lou alopa o lou anga i rei. Lou alopa whāsa kua mara tau singa alopa, Makatia e so i kua ma le ola o lo Aiga Lotu. Nai o mātou ainga, uso a mātou, ua mātou whaita po inga. Kai nane hoi o ta māma ki nāma nai ainga, tā hoi mai pēna ki pairangi. O wō mai mātou te masani e re ngata i tōru le nei atu nutele, a o so se vaenga o le lalurangi o maua mai ai le nei tāpua inga. Paketai tele le tua i le sisili e te whaia, i vāwenga i te whaava ai i ai o lātou whonga, e la mona i o lātou tino, e va aia hoi o mātou mata loa lopa. E ui lava ina whea ngai nisi ma ti ngā o le tino i mahi ma ngase ngase, ai te le o tu lākua ina lo lātou soifua. E ui fōi na whea ngai nisi ma mātianga ma whanonoanga, a oro au wai la o fio whaatasi ma i lātou. Wa e whanga ina lo lātou soifua ma e tausia lo mātou wola i tā mapa, i le tino i le mātou pau ma le nganga. Le sio manga o e po ina mo i mātou, o e tausia ma e whakewhepete. Longa lofa whasa fua i so se ana. Mai lava i ka tonu o mawhitanga a inga, mātua ma whanau ma mātua o mātua, le ngafa so o toto, le ngafa tau ia Yesu Keriso ma la ufio o mātou a inga ai. Whawhetai tele le atua i le soifua ma le malosi whawhawina. Le nei fo i tai ao ma le sangisangi mai o lou nuu ma lou Aiga Lotu. Wa savalia ai ala ma tuuna maota malawa. Ina se i o mātou mafuta ma whaatasi e avae taulanga osi i lau fio. A waele ma whai so mātou iloa ma so mātou malosi. A o le mana o la ufio e te whaamatala loto ia i latou. A wale tō whaama le utanga e taula le whaatuatua i la ufio. Le nawa yaso uma vai fe au mga duenga o tangata malana le ainga ma le whaamoemoe la ukalesia fo i mafuafuanga. Ua malie o malie malo lo whaatasi mai. Tau nuu in manuia whaamoemoe ngā le lei. E sa whea ngai mga duenga, o loo whea ngai pēr mga duenga. Wa e tausia ma marutia lo la tau ola.
whanau I le whiangai mga ruenga ma onga whaaftai lo wanga le leia I latou. Lau au whai ngā ruenga totofi tiu te mwhaiva o e wala au ina iai. Tai nane fo io nai o mātou ta māma tinale au au sina sina o le kalesia ma ainga. Ma lo pule whaaftai lo wanga le lei ma lau foa ia I latou. Urunga lii ma ainga inai a latou whanau. Whaafetai le atua I lo wha mea lofa ia I latou o le onusai ma le lava papale. Tau si ai whanau ma o ina I latou. Lo wa lofa le li ia iau tāleni ma ngā waa. Poto ma le ata mai. E loa ai o na matau I la ufio. Ma whaau ngā te tau lau mea lofa I le ola I lea aso ma lea aso. Mātou whaafetai le atua. Ono mafutanga I tonu o ainga. O whale whai ngā ruenga. Tonu o whala potpotonga. O ngā ruenga. Ai mai se fo I o lau ainga lotu I lau EFKAS. Mātou o e ai ma fisangsang iai ma ati ai ai so I fua ma le ola. A ola mātou tā ulanga whaafetai lava lea I lau a fio. I le mamana o me te tāpena mo I mātou. Vi ia lo wanga le lei lo mātou atua. Whaafafonga I le tala o le asia singa ti akono. Mai o mātou ta māma tina. Tu mau pēle nganga o le fia mafuta e tāpua I mea ne. Lo lātou so I fua ma le ola tulu I wa pulpultia. I ngase mama. Ai whaafetai lo wanga le lei o e whaatu mawina pēa lo lātou whaatu atua I la lātou te tālo ma le tāpua inga. Vi ia lo walofa le li ia I fuafuanga. I whaonotanga lau EFKAS I le aso ana nafi. Tai nane fo I o wha moenga le lei uma ua taunu. Mātou langona pēa le vi inga I lau fiona o au fionga pa ia. E whaatonu ala I lo mātou wola. E a oa whaatonu ai I mātou ma mātou I lo manino ai. Wa uma ona e whaata oto le ala fua I le manuia. Vi ia lo wa lofa e ala I lo wa nganga pa ia. Le tautai o lo whaatautai ala mātou malanga. Lo mātou fesoa soani sili. O le wha mawhana ia I mātou. Ai silisili le mātou whaaftai e su ke riso lo mātou walii. O lo waro pele na e awina mai. E whaia le wha o le tanga ina ia mātou fia ma oli. Mātou iai le nei vai tau o le savalinga le au kerisiano. Mā fau whaatasi ai I lea lofa I nā tele. Tu mau I lau fio vi inga ma le wha manu. Tu mau I lau fio le pule ma le mana umalava. Lea tu ae. Mātou te whaato ese I au luma. Awai le au noa le aso mo mātou se. E le ai fo I se alo fanga o lo mātou wola I lau sila fanga ati. Ua se toa ma lau fiore di ie. O mātou winga mo mātou mawhau faunga. Na mātou wa mio ma na mātou tautala. Te leo teimi e whaatumutumu lima lo mātou wola. Te leo teimi wa lafi tua wa mātou upu matala. O mātou so sopo I le wātapuia ma laua fio. Ina ua mātou le sa vali e tusa ma upolo inga. O le whaia o mātou tiu te tonu o mātou a inga. O le whaia o mātou tiu te I le mamalu e te finangalo iai. I tō mai ma ngā waa ua e fo ina mo I mātou. Tele fo I o taimi o mātou loa lava I se ai whai lava. Tele o taimi o mātou manatu e tele o sila fia.
Aua mātou tatalo le ali e mawhaato ese I lau fio. Awa o lau fio lava o le alofa muti muti vale. E tele ngese Lotu Aso Sa. Ai tele na walo wa lofa. Mātou te whaatangisia ai le atua lo wa lofa. Whaamangalo ai le ifonga lo nuu o lou a inga mau tangata whaatuatua. Whaafoulo mātou ola ina wai whaamangalo ina lava I mātou. Wafo ile nei va yaso o savalia. Mātou vala au I lau fiolo mātou atua. Mana tua ila mātou tatalo le lalo langi o loo whewata wai. Le pule so ona whai ma le malosi so ona whaalia ria vale. Wa a fia ai le so I fua ma le o lau tangata I tō tele. Aua mātou tatalo lava I le mana o lau fiole ali ie. Ina ia whaia se aso e maua ai se file mu. Ma tuu e se ai mea tau ma tautia. Ai sa ngai ane I lau fio e maua ai le file mu moni. Tatalo mo I la tau o fia maua lau soani no fuanga ese ese. O fea ngai mataua ma fe vai inga. Tatalo mo le nei atu nuu le ali ia I ona taitai. Malana whainga malo. Ei e alofa le ali ia. Whailo le ala I te whina ngalo e sa vavadi ai matausi ai le atu nuu. Whaamanuia I e kale sia matapua inga. O tatalo mo se file muo le taita inga. Mātou tatalo mo sa moa na lua. Iana whainga malo. I e kale sia. Nuu ma fioanga. Maona tangata lau tele. Whaamanuia I ate I latou. Whaamanuia mwhaapa ia le ngā ruenga le kale sia kerisiano I le lalolangi. I fo mai la mātou tatalo le alie. Li lingi mai au whaamanianga I le nei au lotu ma le nei ainga lotu. Tai nane fo I au soa malo ma ainga o mātou whaita po inga. Whaamanuia I lau au whai ngā ruenga te tofi. Sanga whaapa ia lo lātou so I fua. Le ngata I wala wina I te tonu o lau kale sia pulenga mta ngā ruenga. Ai whape na fo I tonu o ainga. Ma le mafutanga I whala tonga ese ese. Alo whangia e lau fiota māma tina mātutua. Tālo lava le ali ia te tausia maua lo lātou toa mālie. A o whea ngai mati ngā o le tino o no mai ma ngase ngase. Wala au I lau fio. Whaamanuia I le nei au lotu. I o na taitai le lau lau a whono. Tai nane fo I o mafutanga ese ma ona taitai ma sui a wai. Ia o lava I nai a mātou whanau. Lo lātou so I fua a tāpuai I lau fio. Alo whale atua I saanga whaapa ia. Ma ia mo prea lo lātou fia. I le mauti noa. O lau fio lava e manuia I le ola. Mātou tatalo. Mana tua e o whaanoa noa I nei aso. Ona o mafutanga pele o tatala I leoti. Mātou tatalo whaapito ai mo le tamai a mātau ma le tina I aniniva ma ainga. Mafutianga o whea ngai ma I lātou. Whaatasi mai o whaanoa noa. Whaamaise whaamawhanawhana lo nganga. Tausi e lau fio e o sa iri tonga fiti atu. Tino I le mawhauwhau ma le anganga. Awa o lau fio lava o le fōmai o fōmai. Fōfuanga mwha moe moe ngā le tangata. Le ainga. Lau e kale sia I le neiva I aso ma lau pūlenga. Mātou te tālo le ari ia tātou ma lau fio. Ina ia iu I le manuia. A o le nei lava aso ma le ngaso longa le ari ia. Tu mau lau whaatasi ma I mātou. Pe a mātou tāpuai I tāpua inga au tau mawhai. Pe a mātou whaasoa fo'i ni mawhauwhaunga mo le whono le pūlenga.
Alofa le atua e awari tia I lato umama I mātou ele mana. A mātou whaalongo I lo feta lai mai. Whaau ngā e lau fiolo u whataua. Mōri o lo wanganga le whiau o le nei aso. Fuafuanga mo le awa uli ma le afiafi. Tātou ma lau fio le vai aso ua savalia. Le ri ie manuia mātou fuafuanga. I le tū mau ma whaatasi mai peo lo ua lofa I le au noa. O mātou te tālo ia whaatasi ai ma te tālo le loto tangata lava ia ua tu ina e le ri ie. Ia whaia pea lo whinangaro. Ai le o mātou loto. Mātou te tālo lava ia la ia Jesu Kariso lo mātou wali I mano mātou whaola. Amene. Tātou pese se lau luas furuono. Se lau luas furuono pese.
o le launga le suafa mamalu o le atua tolu tasipaia, tama le alo ma le anganga sa amene. Mo le matua o le nei tai ao ma le tusi e teutelonome ilo na mta upo e ono, ua u whaongaina le fo ipo e ono ma le fo i upo e fitu, whaafonga. Ia iai fo i ilo loto o upu nei o te whai atuai ia te oi le aso nei. Ia e matua o ao so o ai i lau whanau, ma ia e tau talatalai. Pea e nofo i lau whale. Pea e savali fo i le ala. Pea e ta oto. Pea e tu lai fo. Deuteronomy chapter 6, verses 6 and 7. They read, "Keep these words that I am commanding you today in your heart. Recite them to your children and talk about them when you are at home and when you are away, when you lie down and when you rise." Manatu au tuo nea sa o le ainga o loo iai le loto. The theme for this Sunday is home is where the heart is. O le ainga le no foanga o loo iai le loto. O le taua o le ainga e leto e tau au talatalaina. E leto e tau whaamati e ina foi. Awai le ai a se isi o i tātou. E le i soi fuae i le ainga. I le loto I fale o le ainga. I mātua o mātua, ma le lautele o le ngafa o ainga. O le mautau ave, ia o onga I le tala le lei ma le poto o masani. Le poto sala lau. O le ainga lava le uruai fale a onga o le teine ma le tama. E mafua. Ona o le ainga o le no foanga o lo iai le loto. O le loto. O le to mai ma le mafau le lei na tuu e le tua I le tangata. Ai maise lava o matua. O le to mai ma le mafau le leilea e fau wai. Maati ae le ainga. O le tiute mai le atua. O le tiute e tāua. O le tiute o matua. O le tiute fo I mo whanau. Awa e sau le tai. E a vea I fo I la tau ma matua. Le alai ai upu o le tātou matua. Ia iai fo I lau loto o upu nei o te whai atua I a te oi le aso nei. Ia e matua o a o so o ai I lau whanau. Ma ia e tau talatalai. Pea e nofo I lau whale. Pea e sa vali fo I le ala. Pea e ta oto. Pea e tu lai fo. O upu ia mose. Na polo ai le atua. E a o ai Israelu. Ina ua lata ina sopo ia e le nuu o le atua le vaitafe o Ioritana. Ila lato malanga nga I le nuu fola ina. A le taimi fo I lea. Wailo e mose ua lata mai o naso. A wana te le sopo ia le Ioritana. O le nuu o Israelu a le tusi pa ia. O le nuu o filifilia e le atua. Mo le atua. A e le o le Israelu o lo e whaalongo ne iai o si taua ia Iran. O le nuu o Israelu o le ainga. A e to tonu o le lautele o le ainga na. O lo iai matua ma whanau. A inga tonu ala ia o le sunui. Ia o onga mose. A wafoi.
o le whaavae mautū le nao nuu, le kalesia, ma le ainga o ke riso i nei aso. Mō mātua, ia iai fo i lo loto upu nei o te whai atuai a te oe i le aso nei. Lona winga. O le tō mai ma le mawhau le le loto. O le tō whaa ma le whaautanga. O le tiute o mātua mai le atua. Ia ea o ao lau whanau. O le alea o onga i sa rae lue. Pe whapefo le whana ue. Wha longo maia. O le alii lo tātou atua, o le alii e tō tasi la vaia. Ia elo whātu i le alii lo atua ma lo loto atoa, ma lo nganga atoa, ma lo malosi atoa. Teni mo mua lava lea il tuspa ia, wa au mai eile o onga lea. E wha ingoa e nisi wha longo maia. I le ngangana e Peru, o le Shema. E tau loto whaatasi e Israelu le amatanga o la tau tāpua inga, ma le whaai unga o la tau Sauniga. Ina ua la tau no foia, le nuu folfolaina. E whaalongo le loto. E langona ina i le tō mai ma le mawhau le lei. A wale whaabai mōni lava lea. E manuia ai whanau. Manuia ai ainga. Manuia nuu ma e kale sia. Ai vi ia ai le atua nei ma le lumanai. E whaafia o nā o ao. Whai mai mose. Ia e matua a o ao so o ai. Ma ia e tau talatalai. Pea e nofo i lo fale, pea e savadi le ala, pea e taoto, pea e tula i foi. Lono winga, o aso uma, mataimi uma, i le ainga, ai lor whatari se i o le sa, ia nau lo loto, ia whili ngā lau tau mawhai mātua, awa o le manuia lea o ainga, o le vi inga lea o le atua. O le whamoe moe o le atua, o le loto fo i leo mose. A o ao e matua whanau i le taimi nei. E a o ao fo i e whanau i a lātou whanau i le lumana. Ma wha a waua i lava lea. A wae matua wha to a tele ina ai o tou. Pea e whaitau i whai upo e toru. Ai ale a o ina e mātua o le taimi nei a lātou whanau. O le ala le mea whanau o le a o ao. Pea ao ina vea mātua lumanai. Keep these words that I am commanding you today in your heart. Recite them to your children and talk about them when you are at home and when you are away, when you lie down and when you rise up. Home is where the heart is. Of course, the word home usually refers to that place, to this place, the building, the house, where you live, where I live, with loved ones, a place where we love and are loved in return. And that is very true, you know that. The word home, however, in today's reading and the theme, emphasizes home as the family, the people, not the carpets, not the beds, not the doors, the people. Because at the time of Deuteronomy, Israelites did not have permanent homes. They were in the desert on their way to the promised land.
So home refers to the people, the family, grandparents, parents, uncles, aunties, cousins, children, siblings, etc., etc. From that meaning of home, we can rephrase the theme to say, family is where the heart is. Family is where many of us, if not all of us, first learned to trust and love. Family is where we first learned about attending church, attending Sunday school, youth, choir. Family is where we first learn the love of God and the love of Jesus for all of us. It is where we learned about connections and relationships with others. It is where we learn to respect each other, to obey our parents and our folks, to be kind and helpful, the family. The family has shaped us into who we are. It has served to be the starting point for building our character, what we are. The first teachers of a family we learn from our parents and our grandparents, and maybe other older relatives, because they also learn from their parents in the past. So our parents teaches us today, so when our time comes, we teach our children, and the process continues. Therefore, this is not just a message for the parents, it is also for you and I, the children, the youth. Pay attention to good teachings. Your parents and your relatives are providing for you. Because the time comes, you will continue that process. That is God's purpose for children and parents, so that all will go well with you. What you should listen to and expect your parents to talk about? The love of God. Hear, O children, the Lord is our God. The Lord is one. You shall love the Lord your God with all your hearts and with all your souls and with all your might. Listen, obey, trust God. Your time will come. There was a Japanese Peace Corps. A Peace Corps is a volunteer. She was a teacher who stayed with one of Rita's family, Tina's family, out in the villages. The Japanese girl came from a Christian family. And the first day, there were 4 weeks of the program. The parents were about 60 years old, and they had a daughter. So it was the Japanese girl and the daughter that were really good friends. The first day, the Japanese girl entered the house, the living room. Oh, she saw a shelf, and she counted the Bibles on the shelf. There were 10 Bibles on the shelf. She was so amazed at how many Bibles her host family have. So she entered the house on Monday, and it was the first Sunday that she saw the Bible being taken to church. And after the Sunday, the pile was stacked again until the next Sunday. And then the Japanese girl asked her friend, how come your father or your mother, how come we don't read the Bible at home? And then the girl told her dad,
My Japanese friend said, why don't we read the Bible at home? Do you know Dad's answer? No, because I don't. But what the dad told her, told her to tell the Japanese girl, Bibles are only for the church. How many fathers are here that does the same? Bibles is for the family and the church. Lai ngai o le atua, e lua lava manatu e tāu whai ai whaitaunga ma le teutunu nome, ma le manatu au tū o le nei o sa, o le ainga, le no fuanga o loo iai le loto. Le to mai ma le mawhau le lei. Wha matua, wha vae mai le atua ma lona alofa, mo whanau ma ainga. Mua, ia matua o a o soo I lau whanau, I upu e tau talai. O loo whaalongo whanau. Lua, ia matua o a o soo I whanau, I lau a mio, o loo matau whanau. O le talanoa I whanau I whamaoni, ai te le whamaoni, e le o se o onga tu spaia. O lo talanoa I le whanau I le toanga I le lotu, a e te le lotu. E le o se o onga tu spaia. Mantua no whamtala te au tau le tala I le si aso. Tama o sfuru ono tau sanga. Na lai titi mai o arura o ngā sai no ono matua. Whai leo lon ta mama non tinawa ai. No foia oila sae fu el tato umu. Whai tato kuka. Ai o mātou lotu. Wa o umata tau e o mai lau e listo nai. Ia. A ole whale leo le whai au. E so o mari whale o si ainga lea. Mātau ala le whai au e le sau ar tamale lotu. Tua lolo lotu le si asa o li whai au. E la tu whai au. Tua o whare o tātou o whare rein whai toa ta loa whare sa mo. Na ngona al whai au le na namu or ka leve. Ea oso mai lor tama ala u whai atu whai au. So le tāre lei tele oe. Lale meu e le lotu ai. Sau ka leve ma moe nai whai. Ea wha mai tama. Lau sunga al whai ngainga. Ioe. O le manu ti e ai Jesu. Wha mai lor whai au e. Se ka leve asini. Awar asini ti e ai Jesu. Ai ono le le whai o tiu te o matua. Tu mau le tua vi inga nei e o te whaabavau. Amene. Ua au whaalongo I se lau whanua. Pese so ai.
tātou talo mo le fua'i ma le talo whamanuia. Le atua lo mātou tamā, o lau fio lava e manuia ai o mātou ainga. A o lau fua'i alofa ma le anga le lei fo'i o lātou au, mātou tūtūlai le li ie o foi nātu, o fua tu lava whātasi ma le soifua ma le ola. Mātou wāla au, alofa Italia, ma ia e whaapa ia, ma ia e whaamanuia i le fua'i o lātou whaia. A le manuia ma le file mua lau fio le atua le tamā. Le alofa siri ese o Jesu Keriso le li i ma le whaola. I le male mafutanga ma lau fio nganga pa ia. Ia i lunga o lou ainga nei, ia i lunga o i lātou uma ma le larolangi na e whaia nei e o i le whaavavau lava. Amen.